Fatalo fatu talafolo Radio Samoa le nei foi tai au ma lo le soifua manuia, alo mai o talo le singafua. E ono fa au popo pele taunga tau o loa lo o totongi e tangata fa atau i New Zealand. Ona ole a fianga o fela ua ingo o loa mafua mai i oso fa inga o lo o iai le Red Sea. I vai aso le ima mau atu ele e tasi se oso fa inga Iran faya fa asanga i va ala o loa o lo pasia le Red Sea pe tai. O i leo lo o wia ma fa amoe moe i ai le lata. I le se fulu 5% o loa fela ua i le lalolangi. O ni oso fa inga wata tu fa ata sei ni usila maisi atunu esful malitasi. Ma tu inatu la lata utalo sanga faya fa atasi ia tau fia vave oso fa inga nei o lo o a fia i mawa ala o loa. A o le mautonu waisa taimi e to ofi le muwai wasa wai malitala i le ngata o le fa atu wai o fela ua inga o loa ai u fa au popo ai ma inisiua. Le ai tutongi e kamupani nei o lo au maya o loa ma o lona winga o le atau ngata atile ma o loa o lo o fa atau mai fafo. A fai ai o le tūlanga lea e o iai, e le o wha te ia ai le Maritime Union wha apea ai ma le Retail NZ. Te lia ma le tasi se lau tangata anu usaina wa avea nei matangata New Zealand o le amalanga i Northland i le masina asau. E wha amanatu le waitangi o le nei tausanga. O le whai ngā malanga le nei o lo o tapena i le New Zealand Chinese Association mai mai le Peristene o se whai ngā malanga o le asanga mawhana whana i le maftanga i le vao tangata saina wha apea Maori. E le ngato le awai i sauninga o le waitangi, ai o le a si ai whanua tano o lo o lango mawai le lata i le 5 se lautua ao tangata saina, o lo o iai hoki anga, po o i lato neina o mai e li maina. O le to atele o tangata saina o le a awai le malanga, o tupu langa talavou. Wati neia neina mui se sifa o kala estete na tau wha mata o i tangata no nofo i lea vaengo le atunu. O le vao lata i le awala train lea na tele na va aiana na fi le fiafi wa mu, ma e wha apea, na mafua mai i nisi o alo iafi to ulu, mai le train a o alu. Te olefana reportia nei le ofiso ti nei mu e ta ane le valu ana po, wa saule tala wa ti nei a uma. E le i whai ngofia i ainga i eo lata o fale i lewa ingo kala i stete. Fa apea la fumanu ona o le ono vave so solo le afi. Na tāpuni ai ma le awala train, ma e ui la na vave ti nei a. E le i lewa le afiafia na nafi, o le alava na iai pia le se fulu ma le fitu fui mu, ma le tolu helikopa, e mata i tū. Ma awale tino maliu le matawhanga 90 mile le wha north ana nafi. Na whaasayo na toi o se tasi le matawhanga mai bluffa nga i Scott's Point. Ile mai a whaatawhea mai a ngalu o le tino a nga i le pa umatu. E o mai le tau nei, o lo o whaawau beso e su e ngai whaamautino ai le o maua lo na tino, pei ta e o lo masalo me ele ta maa lea na lei loa i ahi para i le toi lua aso ta le kirisimasi. Tau no watu leo leo wa taatia mai le tino maliu o le tina i totono le whale i tauranga i le afiafi ana nafi. Te o le ono i le afiafi no o anei reporti leo leo ma o le anasi ai lo le whale i Bethlehem i tauranga. O le ana amata so e mai ai loa ma le ano fuanga mai ana po ma o lo o wha wau i le tau nei i tu sama reporti mai leo ma o wha amauti no mai ai fo i le sui o le ofisa o le a wha wau peo no wa aia leo i lea vaengo tauranga a o whai aia latu so enga. Whai watu tala mai fiti. Ali liu le to atolu ai o lo su e pia nei le teili titi se fulu lua tau sanga i fiti mafua ina ua mafuli le va ana o ai. Se fulu ma le ono tangata sao i le va ale nei le tae au mo salatu ta faonga pe tae. Fa ate ia i reporti na sao i le awa uli wa mafuli le va a. Ma ena se fulu ma le lua na mafaiona lave a ina. O le to atolu wa mali liu na mali lemo a o le teili titi se fulu lua tau sanga o lea ele i maua. Fa mauninga mai leo e tu sama reporti e le Fiji Times o lo o fa awo pesa i linga ma e le tasi se ofisa leo o so eina ma o le uo mai fa atasi uma mai pitonu ese e tau faisa ili. O Telefonala Radio Samoa, Manuela Mtangol Vayaso.